nkuko bisanzwe wumva namiri mu kiganiro cy'uyu munsi ndashaka kuvuga kuri iki kintu. Ese iyo abantu bataba bakora ibyaha isi yari kugenda ite? Ese hadithi ivuga ko Allah yari kuzana abandi bantu bakora ibyaha isobanuye ko Islam ishishikariza abantu ibyaha? Icyo ngusaba ni ukureba iyi video mpaka irangiye. Mbibutsa ko mwadukurikira kuri Amiri TV 10 kuri YouTube. Reka dusubize dushingiye kuri Qur'ani na Sunna. Allah yaremye isi ngo ibe ahantu h'ikigeragezo nkuko yabivuze ati alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Niwe waremye urupfu n'ubuzima kugira ngo agerageze arebe abakora ibikorwa byiza kurusha abandi. Muzirikane ko Allah subhanahu wa ta'ala avuga ngo atavuga ngo ukora ibikorwa byinshi, ahubwo avuga ukora ibikorwa byiza, kubera ko umuntu ashobora gukora ibikorwa byinshi ariko nta bwiza bifite. Bivuze ngo ukora ibikorwa byiza ni ufite agaciro. Ibn Kathir yavuze ko Allah areba ubuziranenge bw'ibikorwa kuba bikozwe kubera Allah subhanahu wa ta'ala ikhlasi kandi bishingiye kuri sunna. Ibi twigisha ko isi atari paradizo ahubwo ari ahantu h'ikigeragezo. Umuntu ntiyaremwe nko mu marayika. La ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yumaruna. Ntibasuzugura Allah mu byo abategetse kandi bakora ibyo abategetswe. Bivuze ngo abamarayika ntibakora ibyaha, ariko umuntu we yahawe ubushobozi bwo guhitamo. Niyo mpamvu ashobora kumvira Allah cyangwa se akamwigomekaho, hanyuma akazabazwa ibyo yahisemo. Hadithi abantu benshi basobanukirwa nabi muri iri somo. Alladhi nafsi biyadihi law lam yuzambun dhahaba Allah bikum wala jaa biqaumin yuzambuna fayastaghfiruna Allah wa yaghfiru lahum. Iyi hadithi iboneka mu gitabo cya Muslimu, ni hadithi 2739. Iravuga iti intumwa y'Imana yavuze ko ndahiye ko ufite roho yanjye mu kuboko kwayo, iyo mutaza kuba mukora ibyaha Allah yari kubakuraho akazana abakora ibyaha bakamusaba imbabazi nawe akababarira. Ese bivuze ko tugomba gukora ibyaha? Igisubizo ni oya. Dore uko abamenyi basobanuye. Uyu ni Imamu Nawawi aravuga ati laysa fi hadha al-hadithi targhibu fi dhunubi. Ntabwo iyi hadithi ishishikariza abantu gukora ibyaha cyangwa se ibwiriza abantu gukora ibyaha, atahubwo wa inama fihi bayanu fadlul tauba wal istighfar. Atahubwo igaragaza agaciro ko kwicuza no gusaba imbabazi. Bityo rero hadithi nishishikariza abantu gukora ibyaha, ahubwo yigisha kutiheba iyo abantu baguye mu makosa no kwihutira kwicuza kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Icya gatanu tuvuga, Allah akunda iki? Inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin. Allah akunda abicuza ndetse n'ababandi bisukura. Nimwumve nabi, Allah ntiyavuze ko akunda ibyaha, ahubwo yavuze ko akunda abicuza. Imvugo ya Ibn Taymi rahimahullah aravuga ati law lam yuzambil abdu lama dhaharatu atharu asma'ullah الحسنى مثل غفور والتوبة والعفو. Ati iyo abantu bataba bakora ibyaha ntitwari kubona uburyo amazina ya Allah subhanahu wa ta'ala al-Ghafuru, at-Tawwabu, al-Afuwa agaragara mu kubabarira abagaragu bayo. Bivuze ngo impamvu aya mazina n'ibisingizo bya Allah byaje mu bisingizo bya Allah ndetse n'amazina ye kandi umwemeramana agomba kubyemera, nuko Allah subhanahu wa ta'ala ababarira agahanagura ibyaha ku bagaragu be igihe bamwicurijeho. Ibi ntibivuga ko Allah akunda ibyaha, ahubwo bivuga ko impuhwe ze n'imbabazi ze zigaragarira ku muntu wagarutse kumwicuzaho. Umwemeramana akora iki iyo akoze ibyaha? Kullu bani adamu khata'u wa khayru khata'ina tawwabuna. Abana b'Adamu, yemwe bene Adamu bose bakora amakosa, ariko abaruta abandi nabihutira kwicuza. Nta muntu ubaho udakora ikosa, ariko umwemeramana nyawe ntakomeza mu byaha, arihutira kwicuza no gusaba imbabazi. Bavandimwe, twabonye ko Allah subhanahu wa ta'ala yaremye isi ngo ibe ahantu h'ikigeragezo. Umuntu si umumarayika ashobora kugwa mu makosa nk'uko hadithi bigaragaza. Hadithi ya Muslimu
ntishishikariza ibyaha ahubwo irashimangira ukwicuza Allah subhanahu wa ta'ala kandi yanga ibyaha ariko akunda abamugandukira bakicuza nkuko yabivuze muri Qur'ani. Allahumma fir lana dhunubana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Kadusaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala kutubabarira ibyaha byacu, innaka antat tawwabur rahim, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala akiri kwicuza wenyine imbabazi.